Ukifanya vitu hivi vitatu, mafanikio ya kiuchumi ni swala la lazima. Jambo la kwanza, utoaji. Anza kumtolea Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20:35, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa Biblia, kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu, kutoa kuna heri zaidi kuliko kupokea. Kwa taratibu za kibinadamu na kiulimwengu, kupokea kunaonekana kuna faida, kuna bariki zaidi, lakini kwa Biblia na kwa mwongozo wa Mungu, kutoa ndiko kwenye heri. Kwa hiyo anza kutoa. Unatoa wapi? Unatoa kanisani, unatoa kwa yatima na wajane, unatoa kwenye shida mbalimbali, kwa wafungwa, kwa watu wenye mateso, kwa maskini. Anza kutoa, uone kama Mungu hata kubariki na kuyabadilisha maisha yako ya kiuchumi. Jambo la pili ni kuweka akiba. Anza kujiwekea akiba. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 21:20, mtu mwenye hekima huweka akiba. Mtu yote yule mwenye hekima huweka akiba. Usitafune kila unachokipata chote. Usitafune kila unachokipata chote. Uweke akiba bila kujali ni kiasi gani unachopata, bila kujali ni kiwango gani unachopata. Weka akiba, uone kama hautapata mafanikio ya kiuchumi, na kuhakikishia lazima ufanikiwe. Jambo la mwisho, epuka madeni. Kukopa bila sababu za msingi ni jambo namba 3 linaloweza kusababisha umaskini kwa mtu. Kwa hiyo ili ufanikiwe, epuka mikopo isiyokuwa ya lazima. Acha kukopa hovyo, acha kukopa bila utaratibu. Hakikisha unakopa tu pale ambapo kuna sababu ya msingi, lakini kikubwa, hakikisha haukopi. Biblia inasema akopae ni mtumwa wake yeye akopeshaye. Kwa hiyo epuka mikopo isiyokuwa ya lazima. Fanya hayo mambo matatu, uone kama utabarikiwa.